imibiri umubiri wawe Imana ihabwe icyubahiro. Umubiri wawe abantu bahindura umubiri bakawandika ibyo babandika ngo usanga umuntu yanditse ku mubiri. Imana ishimwe ku bw'uyu mwanya mwiza Imana iduhaye kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Imana ishimwe kubwo abantu bose bateranijwe no kumva ijambo ry'Imana. Tubahaye kaze mwebwe mwese mwashoboye mwabashishijwe kugira ngo dusangire iby'Imana yaduteguriye. Duhaye kaze n'abari ku migabane y'isi yose, inshuti, abakunzi, abavandimwe, bene data, dusangiye urugendo rwo kuja mu ijuru. Murakaze namwe kugira ngo dusangire iryo jambo ry'Imana. Turabakunda, turabishimiye. Imana ibaheze umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, ni ibice 6 n'umurongo wa 13. Hanyuma turaza gusoma kandi urwandiko Pawulo yandikiye Abanyefeso, ibice 6 n'umurongo wa 11. 6:13 urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma aravuga ngo, kandi ndimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa, ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abazuke, n'ingingo zanyu muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka. Reka dusubiremo, kandi ndimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa, ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abazuke, n'ingingo zanyu muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka. Abaefeso 6 umurongo wa 11 aravuga ngo, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Uyu mwanya mwiza Imana iduhaye, reka twigane iri jambo rivuga ngo ingingo zacu tuzigire intwaro zo gukiranuka. Ingingo zacu tuzigire intwaro zo gukiranuka. Tumaze iminsi hari ijambo turimo turaganira mu byumweru 2 bitambutse. Hari ijambo twavuganaga ko turi amaronko y'Imana, turi abantu Imana yaronse kandi yaturonkeye impamvu. Turi ubutunzi bw'Imana. Mu gihe rero turi ubutunzi bw'Imana, Imana nyiri ubutunzi nizi uburyo igomba gukoresha ubutunzi bwayo. No mu buzima busanzwe murabizi, ibyo umuntu atunze, amaronko y'umuntu, umuntu ayakoresha uko ashaka, ayakoresha uko yumva, ayakoresha n'ibyo ashaka. Ntawakubuza ku maronko yawe ufite ngo akubuze ngo ntuyatangaho. Niko tumeze ku Mana. Imana turi amaronko y'Imana. Icyumweru gikurikira twarimo turaganira tuvuga hejuru yo kuvuga ko turi abantu Imana yaremye kandi ngo ituremera muri Kristo Yesu. Turi abantu Imana yaremye, nta muntu wiremye, nta wabayeho gusa ngo abeho gutya. Imana yaturemye, twarabivuze ko niyizi impamvu yaturemeye, kandi impamvu yo kuturema irazwi, iri mu ijambo ry'Imana. Nta gitabo cyo mu isi, nta munyabwenge ushobora gusobanura neza icyo Imana yaturemeye. Dufite igitabo, dufite ijambo ry'Imana, dufite Imana, reka mvuge gutyo, niyo niyizi tubwira icyo twaremewe. Noneho Imana mu kurema umuntu yamuremye imutandukanya n'ibindi biremwa. Hari umwanditsi wanditse ngo yaturemye ngo mu buryo butangaje. Imana ishimwe. Imana yaturemye mu buryo butangaje. Muri ubwo buryo butangaje rero, Imana yaturemye dushiraho ingingo izigaragara n'izitagaragara, into n'inini. Kandi buri rugingo rwose rufite agaciro karwo.
imana kuduha ingingo, buri urugingo rwose ari urugaragara ari utagaragara, urwo rugingo rufite akamaro, rufite umurimo. Muri iyo mirimo rero Bibiliya yavuze ngo ingingo zacu twaziherewe kugira ngo zibe intwaro zo gukiranuka, zo gukora ibyo gukiranuka. Niba ari ukuboko twaguherewe gukora ibyo gukiranuka, amaguru twayaherewe gukora ibyo gukiranuka, amaso yacu twayaherewe kugira ngo arebe ibyo gukiranuka, amatwi yacu twayaherewe kugira ngo yumve ibyo gukiranuka, abe intwaro zo gukiranuka. Mbese ingingo zacu zose umutwe. Turaza kureba rero Bibiliya ahantu ivuga amagambo asobanutse. Reka tubanze tugaruke kuri iri jambo rero, kugira ngo ingingo zacu ziri intwaro zo gukiranuka, nuko ubwacu tubanza kuba turi abakiranutsi. Munumve neza, kugira ngo ingingo zawe zibe intwaro zo gukiranuka, nuko we ubanza kuba umukiranutsi. Ndibuka ijambo riri hariya mu Itangiriro, Bibiliya iravuga ngo Imana ngo inezererwa Abeli, ngo inezererwa n'ituro. Ni ukuvuga ko Imana yabanje izibanza ikatunezererwa twebwe, yamara kutunezererwa ingingo zacu zaje gukorera Imana zigahinduka intwaro. Ariko iyo dukora ibyo gukiranirwa, nta ngingo zacu zakora ibyo gukiranuka. Imana ihabwa icubahiro. Nicyo gituma rero nari mvuze ngo tugomba kubanza kuba dukiranutse. Twamara gukiranuka, ingingo zacu rero zigaragara ko zishobora guhinduka intwaro zo gukiranuka. Abantu benshi bazabagira ngo none ibyo bavuga, kuririmba, gusenga, gutambira Imana, kuramya Imana, gutangira Imana, ibyo turashobora kubikora, ariko mu gihe n'izo ngingo zacu duha Imana icyubahiro, tugapfukamira Imana, tugatega amaboko, ibyo byose tukabikora, Imana ibanza kureba ko twebwe ubwacu se turakiranutse. Indirimbo twaye turirimba kugira ngo zive mu kanwa zihinduke intwaro, ubwacu se turakiranutse. Bibiliya yavuze ngo mwambare, Pawulo yandikira ab'Efeso aravuga ngo mwambare intwaro. Hano hariho intwaro zivugwa, ariko ahandi twatangiye havuze ko ingingo zacu turashobora kuzikoresha zikaba intwaro zirwana zigatsinda urugamba. Kuko usomye aha haravuga ngo ntiturwana n'abambaye inyama n'amaraso, ngo ariko turwana n'imyuka yandobokerera. Imana yaduhaye ingingo iziduhera kugira ngo zibe intwaro. Ntiwabimenye, ariko ingingo zawe Imana yazihinduye intwaro. Reka tubanze tuvugane kuri iki cya mbere. Intwaro ni iki? Intwaro ni ikintu umuntu yifashisha kwiyamisha ikintu kimuteye. Intwaro ni ikintu gishobora kwica. Intwaro ni ikintu gikomeye umuntu atupfa kukwegera gusa ngo akwegera azi ko ufite intwaro. Mu bisanzwe ngira ngo abantu barabizi, iyo tuvuze intwaro abantu bahita birukanga ku mbunde. Ni nacyo kintu kize kigaragara ko ari intwaro, ariko hariho n'ibyuma nabyo bimwe bigaragara ko ari intwaro umuntu yarwanisha. Buriya kuza kurwana n'umuntu ufite inkota ntibyashoboka. Ni ukuvuga ko inkota ni intwaro yica. Ingingo zacu rero ni intwaro Satani adashobora kuririraho. Ingingo, tubanze tureke ibyo gusenga, tubanze tureke n'ibyo kuramya, tugaruke ku ngingo gusa zacu. Izi ngingo Imana yaturemanye yaziduhereye kugira ngo zirwane. Noneho tukaja ku ijambo rya kabiri. Iyo havuzwe intwaro haba hariho intambara. Igihe cyose tuvuze ngo intwaro duhita tubona iki? Intambara. Nicyo gituma uriya mwanditsi yavuze ngo twambare intwaro zose, nuko
imana yamenye ko tuba mu ntambara. Usomye muri yobu igice cya karindwi, yobu igice cya karindwi n'umurongo wa mbere, igice cya karindwi n'umurongo wa mbere, yobu haravuga ngo mbese umuntu akiri mu isi ntaba afashe igihe mu ntambara? Mbese umuntu ukiri mu isi ntaba afashe igihe mu ntambara? Imana yaturemanye ingingo kandi izirema kugira ngo zibe intwaro yo gukiranuka, zo gukiranuka, kubera yuko Imana yamenye neza, imenya ko umwana w'umuntu wese uri ku isi uzi Imana n'utayizi ari mu ntambara. Dufite intambara zitandukanye, ariko ubuzima bwacu bwo muri iyi si ni ubuzima bw'intambara. Ni nayo mpamvu tutoryamye ngo dusinzire, kuko Satani uturwanya ntasinziriye. Biratangaje kubona uburyo umuntu ushobora gusinzira hariho urugamba, hariho intambara imuhanamiye, hariho umuntu ushaka kumwica. Biratangaje. Turabisanga hano mu ijambo ry'Imana. Kuki dusabwa ko ingingo zacu ziba intwaro? Kuki Imana yashatse ko ingingo zacu ziba intwaro? Kenshi dukunda kuvuga ngo gusenga ni intwaro, kandi tukayisobanura. Kenshi dukunda kuvuga ko ijambo ry'Imana ari intwaro. Kenshi dukunda kuvuga ko kuramya no guhimbaza bishobora guhinduka intwaro. Yego, ibyo nibyo, ariko kandi ingingo zacu ni intwaro. Ni intwaro kuko twamaze kubisoma. Hariya kuri be havuze ngo n'ingingo zanyu muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka. N'ingingo zanyu muzihe Imana kuba intwaro. Ni ukuvuga ngo ingingo zacu tuzihe Imana, Imana izikoreshe kuba intwaro, kubera ko Imana ntigaragara, ariko Imana igaragarira muri twebwe. Iradusaba ngo ingingo zawe, kandi niyo yaziduhaye, niyo yazirebye, ariko yongera kuzidusaba, ikadusaba ngo ingingo zacu tuzihe Imana, Imana izihindure intwaro zo gukiranuka. Imana ishimwe, Imana ibaheze umugisha, Mwuka w'Imana bashoboze gutahurira ijambo no kurisobanukirwa. Hariho igihe tuvuga ngo ibyaha, tukagira ibyaha, tukavuga ibyaha, ntituzi igihe ducumura, ntitunamenye n'igihe Satani atwinjirana kandi dufite intwaro. Umuntu akaba yukumva avuga ngo icyamuha ngo umuntu umufasha gusenga, ego nibyo, ariko dufite intwaro. Kuki Imana yaduhaye intwaro, ingingo zacu kuba intwaro? Reka mbabwire ibintu bibiri. Ijambo rya mbere nuko turi mu ntambara. Harya twasomye Yobu karindwi n'umurongo wa mbere, nuko turi mu ntambara. Turi mu ntambara. Nicyo gituma Imana yahinduye ingingo zacu kuba intwaro. Mwene data ukurikira ijambo ry'Imana, nkubwire, nimba hariho ubutumwa bakubwira bukorohereza, mva nkubwire, Bibiliya yavuze ngo umuntu akiri mu isi aba afashe igihe mu ntambara. Ari umunyabwenge, ari uwize, ari utarize, ari umutunzi, ari umukene, yewe ari ufite ibitagenda, ari mu ntambara. Twabivuze ko Yobu ibice 7 n'umurongo wa mbere haravuga ngo umuntu ukiri mu isi wese ngo bafashe igihe mu ntambara. Kandi Bibiliya ikavuga ngo turwana n'ibitaboneka. Usomye mu Baefeso igice cya 6 n'umurongo wa 12, icya kabiri, dufite umwanzi w'igihe cyose. Shaka uryame, shaka usinzire, shaka wirengagize, ufite umwanzi w'igihe cyose. Nuvuga ngo iyo umuntu afite umwanzi igihe cyose, aba afite intambara igihe cyose, aba yiteguye kurwana igihe cyose, aba yiteguye guterwa igihe cyose. Abantu bari mu kuryama bagasinzira nk'abadafite umwanzi.
ibi mubona byose, izi ntambara, iziboneka n'izitaboneka, zose zikomoka kuri Satani. Icya gatatu, Satani ashaka uyoconshobera. Usomye Petero wa mbere, urwandiko rwa Petero wa mbere bice 5 n'umurongo w'8, haravuga ngo igituma Imana yagize ingingo zacu ziba intwaro, ariko ziba intwaro zo gukiranuka, nuko azi ko Satani ashakisha uyoconshomera. Mu yandi magambo, ashaka uyomira. Mu Giswahili haravuga ngo kumeza. Niwo mugambi wa Satani ku mwana w'umuntu. Satani igihe cyose adushakisha ngo arebe uburyo yagira gute yaduconshomera. Ijambo rigira kabiri, aho dutuye niho n'intebe ya Satani iri. Reka dusome mu byahishuriwe Yohana ibice 2 n'umurongo wa 13. Haravuga ngo nzi aho uba, ko uri ariho intebe y'ubwami bwa Satani iri, nyamara ugakomeza izina ryanje, ntiwihakane kunyizera. Yohana ayishurirwa iri jambo, aravuga ngo nzi aho yandikira iri torero, araribwira ngo nzi aho uba ko ariho intebe y'ubwami bwa Satani iri. Bene data mbabwire, aho urara niho hari intebe ya Satani, aho ukorera niho hari intebe ya Satani, uri mu modoka hariho intebe ya Satani, uri mu murimo wose hariho intebe ya Satani. Ntaho intebe ya Satani itari. Byamusinzira utekereze, ariko umenye ngo aho uri niho hari intebe ya Satani. Urareka kurwana, ariko umenye ngo aho uri niho intebe ya Satani iri. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 12 n'umurongo wa 31 haravuga ngo ubu igihe cyo gucira ab'isi urubanza kirageze. Ubu umutware w'iyi si agiye kuzaneshwa. Umutware w'iyi si, Imana nditwaye isi, Imana ndiyoboye isi. Ikiyoboye isi ni umutware w'iyi si, kandi umutware w'iyi si ni Satani. Imana ihabwa icyubahiro. Isi iyobowe na Satani. Ni nayo mpamvu ubona ibikorwa byinshi biteye ubwoba, biteye agahinda bikorerwa ku isi, nuko umutware w'iyi si, iyi si twawe na Satani. Imana idutwaye, ituyoboye mu buryo bwo mu mwuka, ariko mu buryo bundi bwo mu isi bugaragara, Satani ni umutware w'isi. Aho utuye niho intebe ya Satani iri. Kubera iki? Satani niwe mutware w'iyi si. Icya kabiri, urwandiko Pawulo yandikiye Abakorindo ba 2 bice 4 n'umurongo wa 4, haravuga ngo navuze Igiswahili kubera ko nabonye ari cyo gishaka gusobanura, ariko reka mbanze nsome no muri Bibiliya yera. Urwandiko Pawulo yandikiye Abakorindo ba 2, Abakorindo ba 2 ni ibice 4 n'umurongo wa 4. Haravuga ngo aribo batizera, abo Imana y'iki gihe yahumiye imitima kugira ngo umuco w'ubutumwa bwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira. Igiswahili kiravuga ngo haravuga ngo ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amewapofusha fikara zao wasioamini, isiwezi kuwazukia nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura ya Mungu. Biblia mangu ambao ndani yao Mungu wa dunia hii. Iyisi, Imana y'iyisi. Imana y'iyisi ni Satani. Aho utuye niho intebe ya Satani iri. Reka mbanze nkumenyesha ayo makuru, ikigwa tuzagikomeza, ariko umva mbanze nkubwire, aho utuye niho intebe ya Satani iri. Niyo mpamvu ingingo zawe zitegerezwa kuba intwaro zo gukiranuka. Ubanza uhindura ingingo zawe ziba intwaro, numara izo ntwaro nanone uzikoresha zo gukiranuka, nimba ubwawe we ukiranutse. Biblia yavuze ngo Mungu wa dunia hii amewapofusha macho ili
nuru ya wokovu isi wazukiye. Muzi buryo Satani ngo yahumishije abantu amaso, abahumisha amaso kugira ngo batabona ubwiza ngo bwa Yesu Kristo. Nicyo gituma mubona abantu aho kubona Imana, yuko Satani yabahumishije, aho kubona iby'Imana bari mu kubona iby'isi, aho kubona iterambere ryo mu mwuka bakabona iterambere ryo mu isi, aho guhinduka mu buryo bwo mu mwuka bagashaka guhinduka mu buryo bw'isi. Kubera iki? Satani yabahumishije amaso kugira ngo batabona iby'Imana. Ngira ngo tuzahagaruka tuzavuga uburyo amaso yacu dutegerezwa kuyahindura intwaro. Mungu wa dunia hii amewapofusha macho. Imana itubabarire. Satani yahumishije abantu amaso ntibakibona, aho kubona iby'Imana babona iby'ubuzima n'iterambere n'imibereho yabo. Abantu ntibakibona iby'Imana. Kubera iki? Satani yarabahumishije. Satani irebe, isuzume, ese urabona, ese uri maso. Nacyo gituma umwanditsi yanditse aravuga ngo kanguka yewe usinziriye, ngo Uwiteka abone uburyo akumurikira. Abantu barasinziriye, abantu bari mu bito, abantu Satani yarabahumishije. Kubera iki? Imana y'iyisi. Satani ni imana y'iyisi. Ubimenye, umenye ko ufite intambara y'ubuzima bwawe bwose, kubera yuko Satani ni umutware w'iyisi kandi ni imana y'iyisi. Imana ituyoboye mu mwuka, ariko mu buzima busanzwe tugatangazwe n'ibyo uhabona ku isi. Isi hayikora n'impindo z'isi, nuko niko umwami wabo, niko n'imana y'iyisi ishaka ku bintu biba. Abaefeso, urwandiko Paulo yandika Abanyefeso igice cya 2 n'umurongo wa 2, haravuga ngo ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyisi, mugakurikiza murababarira, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyisi, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Umwami, ariko ni igitanga. Twavuganye yuko iyi si hariho Imana itegeka isi. Satani ndiyarekeye aho, nanone yabaye iki? Yabaye umutwaro utwara ikirere. Buriya iyo abantu biga imyuka abantu barwana nayo, ni gitangaza uburyo Satani ategetse isi. Satani akaba umutwaro, nyuma akaba n'umutwaro utwara ikirere. Reka mbibutse uburyo Satani azarwanira mu kirere. Muribuka ahantu ijambo ry'Imana rivuga ko Daniyeli yagiye gusenga, ngo aje gusenga. Daniyeli kubera icyizere yari afitiye Imana, kubera ubusabane yagiranaga n'Imana, kubera imigenderanire bagiranaga n'Imana, Daniyeli yari azi ko ari ukuja imbere y'Imana uwo mwanya, n'Imana ikavugana nawe. Daniyeli yagiye gusenga atazi ko azamara iminsi 21. Daniyeli yagiye azi ko avugana n'Imana, Imana igahita imusubiza. Kandi usomye mu ijambo ry'Imana niko avuga. Ariko Daniyeli yamaze iminsi 21, ibyumweru 3, amasengesho yiwe atarasubizwa, bitererewe n'iki? Umwami w'ikirere. Daniyeli umwizerwa, Daniyeli inkoramutima y'Imana, Daniyeli uteye ubwoba imbere y'Imana. Ariko yamaze iminsi 21 atarasubizwa kubera ikirere. Amasengesho yacu agira intambara niyo yanageze mu kirere. Kubera iki? Hariho umwami w'ikirere. Satani ni umwami w'ikirere. Kenshi abantu baribaza, bakibaza igituma basenga ntibasubizwe, akibaza iminsi amaze. Banza urebe n'amasengesho yawe uburyo angana. Banza urebe ubari iminsi uzuryama, ubari amasaha yo gusinzira, ubare n'amasengesho usenga. Ariko ngumenyeshe neza ko mu kirere hariho intambara, hariho umwami w'ikirere uzurwanya amasengesho. Nicyo gituma Imana yavuze ngo ingingo zacu tuzihindure, tuzabigeraho tuvugane izo ntambara. Ese turwana gute hatabaye amasengesho? Intwaro zacu, ingingo zacu, amaboko se ni intwaro gute? Amaguru ni intwaro gute? Ese akanwa ni intwaro gute? Ese amaso ni intwaro gute? Ngira ngo tuzaza kubigarukaho, ariko nari nshatse kubanza kugira ngo mbanze ngusobanurire, wumve neza, usobanukirwe, umenye neza ko ijambo ry'Imana rivuga ngo umutware w'iyi si ni Satani. Imana y'iyi si ni Satani. Mu kirere hariho Satani niwe uhatwaye.
imana idutegeka mu buryo bwo mu mwuka, ariko yaduhaye intwaro. aya magambo mvuze, ibi mvuga si ukubatera ubwoba. icya kabiri, ibi mvuga si ukubaca intege. icya gatatu, ibi mvuga si ukugutera kwiheba. icya kane, ibi mvuga si ukwerekana ko Satani akomeye, reka da. ariko nshatse kukwereka yuko uhora mu rugamba itondo na nimugoroba, uryamye ubyuka, ugenda mu kazi Satani akuriho, aho uri niho hari intebe ya Satani. Nicyo gituma rero dukwiriye kuba maso tukarwana. Imana yaduhaye intwaro ngo turwane. Hariho abantu dusanga biryamisha ngo Imana ngo iramurwanira. Yego, Imana iraturwanirira, ariko idusaba kurwana kugira ngo iturwanirire. Imana idusaba kurwana kugira ngo iturwanirire. Imana idusaba kurwana kugira ngo irwanane natwe. Imana idusaba kurwana kugira ngo ituje imbere. Imana idusaba kurwana kubera yuko yaduhaye intwaro, kandi tugira ko dufite umwanzi, kandi duha n'imbaraga zo kumunesha. Imana yaduhaye umukoro, ntitukaza tuwugarura ngo duhe Imana, kandi ngo Imana niyo ibimenya, ngo Imana niyo ibizi, ngo Imana ngo ni data, ngo Imana ni umubyeyi, ngo nubwo nosenga gake, ngo nubwo ndosenga cyane. Oya, ibyo byanditswe, ibyo byose wayivuga ntaho byanditse. Ibyo gusenga gake, ngo ibyo gusenga gahoro, ngo nubwo nuryama ngasinzira, ntaho byanditse. Ibyo byanditse ku mutima wawe w'intege nke. Reka tuvugane aya magambo. Ingingo zacu ziberera intwaro zo gukiranuka. Abaroma ibice 6:18 haravuga ngo maze tubatuwe ku byaha, maze tubatuwe mu byaha duhinduka imbata zo gukiranuka. maze tubatuwe mu byaha duhinduka imbata zo gukiranuka. Ingingo zacu zari zibaswe n'ibyaha. Ingingo zacu twazikoreshaga ibyo gukiranirwa. Ingingo zacu twazikoreshaga ibyaha. Noneho Bibiliya iravuga ngo tubatuwe, Imana itubatura mu byaha, Imana itubatura mu mategeko. Itubatuye muri ibyo rero iduhindura imbata zo gukiranuka. Iduhindura imbata zo gukiranuka, twahise ingingo zacu zihinduka intwaro zo gukora ibyo gukiranuka. Birababaje, biteye agahinda umuntu ukumva ko yabatuwe mu byaha, kandi ingingo ze zakoreshwaga ibyo gukiranirwa, ariko yagaruka kandi yava aho abatuwe aha akaza aha, nanone ugasanga za ngingo ziwe ko zirakora ibyo gukiranirwa, kandi bivuga ngo yarabatuwe. Aya siko bimeze. Siko bimeze. Reka mvuge gatoya, nzakomeza mvuge ku rugingo. Nzavuga ingingo nyinshi nka 5 cyangwa 6 uburyo zigomba guhinduka intwaro. Reka mvuge imibiri yacu ni intwaro. Imibiri yacu ni intwaro yo gukoresha ibyo gukiranuka. Umubiri wawe, Imana ihabwe icyubahiro. Umubiri wawe, umubiri wanjye, imibiri yacu Imana yayihinduye intwaro zo gukora ibyo gukiranuka. Abantu bigira uko bashaka, bagira umubiri uko bashaka. Abantu bahindura umubiri bakawandika ibyo babandika ngo usanga umuntu yanditse ku mubiri, ugasanga ibintu sinzi, n'abandi bakabihindura, abandi umubiri bakawushira hanze, abandi bagakora ibyo bashaka ku mubiri. Kubwira ukuri kw'ijambo ry'Imana, uwo mubiri n'intwaro Imana yaguhaye kugira ngo ukore ibyo gukiranuka. Mu gihe ukoresha ibyo gukiranuka uzabibazwa. Hari amagambo nkangahe ngiye kuvuga, kandi niho turi buze gusoreza, tuzakomeza. Kandi iri jambo ntiryorangira uyu munsi. Reka ndivugeho icya mbere. Imibiri yacu ni urusengero rw'umwuka. Umubiri wawe ni urusengero rw'umwuka. Imana ihabwa icyubahiro. Imibiri nimwo Imana iba, niko ijambo ry'Imana rivuga. Usomye mu Bakorinto ba mbere
urwandiko Pawulo yandikiye abakorinto ba mbere ibice 6:19 kugira ngo wenda tuzuzurishe ijambo ry'Imana, hatagira ugira ngo none ni amagambo twari tuvuga gusa. 6:19 haravuga ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera? tuzi yuko umubiri wawe uko ukoresha ibyo uwukorera, niba uwanduza ukawukoresha ibidatunganye uzabibazwa, kuko imibiri yacu ni insengero, nimba Imana iba, n'Imana ituye. nuko niko bimeze, ntiwabihindura nubwo tekinoloji yaza, nubwo ho izindi nyigisho, nubwo iterambere ryoza, nubwo abantu babivuga ukundi. umubiri ni urusengero rw'Imana. imibiri yacu ntitugomba kuyiha Satani, ntikwiriye kugira agasembwa. imibiri yacu ntigomba kugira agasembwa. kubera iki? ni urusengero rw'Imana, nimwe Imana iba. icya kabiri, imibiri yacu ni umurima w'Imana. imibiri yacu ni umurima w'Imana, ni ahantu Imana izirima. reka mbasome abakorinto ba mbere, urwandiko Pawulo yandikiye abakorinto ba mbere ibice 3:9, ibice 3:9 haravuga ngo kuko twembi Imana ariyo dukorera, namwe mukaba umurima w'Imana n'inzu yayo. wewe uwo mubiri wawe ni umurima w'Imana. Imana ishaka kugira ngo iduteremo imbuto zayo, hanyuma zere. niko Bibiliya ivuga ngo nibabona imirimo yanyu myiza ngo bahere ko bashima Imana. abantu biteze yuko muri iyi mibiri Imana iyihingamwo, yamara kuyihingamo ikera. Imana ishimwe. imibiri yacu yari ibitse inzigo, imibiri yacu yari ibitse ubwicanyi, imibiri yacu yari ibitse gusambana, imibiri yacu yari ibitsemo gukora nabi no kuvuga nabi n'ibindi n'ishari n'inzangano, ngo tumare kubaturwa mu byaha. tubatuwe mu byaha twinjizwa mu bubata bwo gukiranuka, zanga ingo zacu, umubiri wacu uhinduka umurima. Imana ibona kuzana harya Pawulo yandikiye abigalatiya aravuga ngo dore imbuto z'umwuka. Haleluya. Imana zitubibamwo ibindi umuntu agahinduka. Nico gituma umwanditsi yanditse ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari cyaremwe gisha, ngo ibyakera birabishize. Imana iziduhindura kubera yuko imibiri yacu ni umurima w'Imana. kandi murabizi byari bigoye kuza guhinga mu murima wa wundi. N'ubu niko bimeze, nta muntu waje guhinga mu isambu ry'undi, tawe. kuko turi mu gushaka guhinga, imibiri yacu yahindutse umurima w'Imana, tugashaka kuwuhinga mu icya Satani. kandi twabivuga bikababaza abantu, twabivuga abantu bakavuga ngo ntitwari tumenya aho isi igeze. ijambo ry'Imana ndirihinduka uko ryari rimeze kuva Imana ntirahinduka, tirizanahinduka. uwo mubiri ufata uko ufata, uwukoresha uko ushaka, uwushireho n'ibyo ushaka, uzabibazwa uko ari ni urugingo rwo gukora ibyo gukiranuka. kandi ni umurima w'Imana, ni n'inzu y'Imana. Imana idutuyemo, Imana ituye mu mibiri yacu. dukwiriye kugaragaza ko Imana ituye muri twe. abantu babanze barebere mu mibiri yacu. icya gatatu, imibiri yacu ni ingingo za Kristo. imibiri yacu Imana niyo yaturemye. nta muntu n'umwe wigeze avuga ngo umubiri use gutya, ngo ube umeze gutya. n'Imana yabigenye. Bibiliya iravuga ngo imibiri yacu ni ingingo, ni urugingo rwa Kristo. ari urugingo rwa Kristo, dukwiriye gukora ibya Kristo. dukwiriye guhinduka intwaro yo gukora ibyo gukiranuka. aho muraza kwasoma abakorinto, urwandiko Pawulo yandika abakorinto ba mbere 6:15. simpasoma. icya kane, imibiri yacu yahindutse ibitambo bizima. Haleluya. imibiri yacu yahindutse ibitambo, imibiri yacu yarapfuye. hari ijambo Pawulo yanditse riteye ubwoba rikomeye. Haleluya. yaranditse aravuga ngo isi izimureba nk'uwapfuye. isi ngo izireba Pawulo ngo yamureba ngo ikabona ngo yarapfuye, yarabambwe. noneho ngo nawe yareba iby'isi, ngo akabona nawe ngo bipfuye.
iby'isi biza bireba Pawulo ngo byamureba bikabona Pawulo yarapfuye. Pawulo nawe ngo yarebe iby'isi, haleluya, ngo akabona byarapfuye mu izina rya Yesu Kristo. Iyo imibiri yacu yahindutse intwaro zo gukiranuka, ibindi tuza tubibona nk'ibipfuye. Ariko utarapfa iby'isi biza bimumera bizima, ariko wapfuye akazuranwa na Kristo, iby'isi biza bipfa, noneho akazukana ibya Kristo. Imibiri yacu yahindutse ibitambo bizima. Abaroma 12:1. Igikurikira, imibiri yacu niyo guhimbaza Imana. Imibiri yacu niyo guhimbaza Imana, haleluya. Imana yaduhaye imibiri nk'intwaro zo gukiranuka, zo guhimbaza Imana, kuririmbira Imana, kuramya Imana. Abisi bararirimba, bafite uwo baririmbira, bafite uwo baramya, ariko twebwe imibiri yacu Imana yayiduhaye ngo igire gute? Ngo ihimbaze Imana Data wa twese uri mu ijuru. Uzi ko imibiri yacu ari ingingo zo gukora ibyo gukiranuka. Umubiri urwaye, umutima uzurwara. Umubiri iyo urwaye, ubugingo buba burwaye. Iyo umubiri urwaye, umuntu no kurya ntarya. Nkubwire, iyo umubiri urwaye, no gusenga umuntu undi yosenga. Iyo umubiri urwaye, no kunezerwa umuntu undi yonezerwa. Iyo umubiri urwaye, haba no gukorera Imana ntiwayikorera. Nico gituma Imana umubiri yawugize intwaro yo gukora ibyo gukiranuka, kugira ngo duhore turi bazima, haleluya. Iyo dukorera Imana ibyo gukiranuka, nico gihe imibiri yacu Imana iziguma ikayitunganya. Wibuke Mose avuye ku musozi. Mose avuye ku musozi, si umutima babonye ngo babone uri kurarabagirana, oya, ni umubiri wa Mose. Bibiri iravuga ngo avuye ku musozi kubonana n'Imana, ngo aseruke mu ngando y'Abanyisiraheli, ngo bakaza bapfuka mu maso. Kubera iki? Kubera ngo umubiri we wararabagiranaga. Umubiri wiwe wararabagiranaga. Abantu ngo kubera umuco, Imana ihabwa icyubahiro, kubera umuco wavaga mu mubiri wande wa Mose, abantu ngo bifuka amaso. Imana ishimwe ko imibiri yacu ari yo guhimbaza Imana. Imibiri yacu si yo gusambana, imibiri yacu niyo guhimbaza Imana. Imibiri yacu ntigomba kuvamo ikinyoma n'ububeshi. Imibiri yacu ikwiriye kugira gute? Guhimbaza Imana. Soreza ku magambo ya nyuma, biravuga ngo imibiri yacu igendana inkovu za Kristo, haleluya. Aho ngaho rero nari kumvuga ngo imibiri yacu niyo guhimbaza Imana. Ni Abakorinto ba mbere 6:20. Aho nari mvuze rero imibiri yacu igendana inkovu za Kristo. Pawulo niko yanditse aravuga ngo nayichukua, haleluya. Imibiri yacu igendana inkovu za Kristo. Pawulo yashakaga kuvuga gute? Wibuka uburyo yavuze yakubiswe, uburyo yababajwe, ababarizwa Kristo, ndetse yaravuze ngo inkoni zasigaye kuri Kristo ngo akwiye kuzikubitwa. Imibiri yacu igendana inkovu za Kristo, kubera yuko tugenda dutekereza Kristo. Amen. Nico gituma imibiri yacu itegerezwa kuba intwaro zo gukiranuka. Tukiri abanyabyaha, tukiri mu isi, imibiri yacu twarayikoresheje biteye isoni. Nyuma yo gukizwa rero, kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, hari ibintu byahindutse. Ngo bihinduke, bituma rero bituma iyo mibiri yacu ihinduka ibikoresho byo gukorera Kristo. Ndangirize kuri iri jambo rivuga ngo Kristo akurizwa mu mibiri yacu. Abafilipi 1:20. Kristo akurizwa mu mibiri yacu, ni ukuvuga ngo nugira kuzamurwa. Kristo akurizwa, gukura, kwaguka. Amen. Aza yagukira mu mibiri yacu, niho Kristo aza yaguka, niho azakura. Bibiri iravuga ngo dukure tugere mu kigero cya Kristo. Aho Kristo azakurira ni mu mibiri yacu, niho azakura, abantu bakamubona, haleluya. Uzarebe n'umuntu yari umupagani agakizwa, umupagani, ikizakwereka cya mbere ko umuntu yakijijwe yari umupagani, aza n'umubiri n'isuku iziza ku mubiri we, ko umuntu wari umumwi cyane. Ikizakubwira cya mbere, uzusanga yahinduye n'imyambarire n'umubiri wiwe akagira isuku. Kubera iki? Buriya deja Imana ibihahindura urya mubiri kugira ngo ibiki ubintwaro. Imana ibafashe. Tuzakomeza iri jambo. Iyo dusengera mu mazi, iyo dusengera mu misozi, iyo dusengera mu bibira, iyo dusengera mu nsengero, tukarara mu nsengero, iyo turara hari imbeho, iyo turara aho tubabajwe, haleluya. Burya rero imibiri yacu ibi yayikora ibyo gukiranuka. Imana ihabwa icyubahiro. Njewe nza ntangara uburyo abantu bavuga ngo ntitukaza tubabaza imibiri, ngo umuntu kurara ngo mumbeho, ngo kurara mu rusengero, kuko abantu batazabibaza barariza muko barara hanze,
ko bataza bavuga ngo ko barababaza umubiri. Iyo abaganga barara mu bitaro bakarara biruka bazenguruka, iyo bavuze ngo bararusha umubiri abantu baza bavuma. Kuki maze bavuga ngo bararushe, ariko twebwe abakristo bavyumve ngo ko nukurusha umubiri, ngo kujya gusengera mu mazi, ngo gusengera mu misozi, ngo gusengera mu nzuzi, ngo gusengera ngo nukurusha umubiri. Hariho abantu bakora iby'isi babikorera hanze, ko bo baba hanze. Pawulo ngo aje kwirata, yirata uburyo yababajwe, ariko ababarizwa Kristo. Bene data, nshuti bavandimwe, ijambo ry'Imana twavuze ngo ingingo zacu muziha Imana kugira ngo zibe twaro zo gukiranuka. Ese ingingo zawe wazihaye nde? Ingingo zawe zikorera nde? Ingingo zawe zikora iki? Haleluya! Umubiri wawe uhesha Imana icubahiro. Mu izina rya Yesu Kristo wumva ijambo ry'Imana, wirebe izo ngingo Imana yaguhaye, yaziguhereye kugira ngo zihinduke iki? Zihinduke intwaro zo gukiranuka. Ibyo gukiranirwa biveyo. Ingingo zacu zose zitegerezwa gukora iki? Ibyo gukiranuka. Reka dusangire gusenga, wibaze, utekereze, kangahe akanwa kawe, kangahe amaso yawe, kangahe amatwi yawe, kangahe amaboko yawe n'amaguru yawe, ese wabihinduye intwaro zo gukora ibyo gukiranuka, byo gukora iby'Imana ishaka, byo kunezeza Imana? Ese ingingo zawe uzubona zinezeza Imana? Uyu ni umubiri gusa twari tukiyayi tuvuga ko Imana yawuduhaye kugira ngo ubiki ubingingo, uburugingo rwo gukora iki? Ibyo gukiranuka. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza waduhaye, dushimira ijambo watanze. Bibiliya iravuga ngo, Bibiliya yavuze ngo imibiri yacu ni umurima, turabivye. Birasa na rya jambo rivuga ngo mubivyi yarasohotse ngo abiba imbuto, zimwe ngo zigwa ku nzira, izindi ngo zigwa ku kara, izindi ngo zigwa mu mahwa, izindi ngo zigwa mu butaka bwiza. Zirya zaguye mu butaka bwiza ngo nizo zameze. Sengeye umuntu wese ugiye gukurikira ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo wera mu ijuru, saba umwuka w'Imana kugira ngo abanze amushoboze. Bibiliya yavuze ngo tubatuwe mu byaha, tubatuwe mu kamere, ngo tubimbata zo gukiranuka. Imibiri yacu, ingingo zacu zose zihinduka intwaro zo gukora ibinezeza Imana mu izina rya Yesu Kristo. Hari umwuka wa Satani uri mu gutera abantu tugahindura imibiri yacu ko itakagombye guhinduka, kandi Bibiliya yavuze ngo imibiri yacu ni insengero z'umwuka w'Imana. Imibiri yacu niyo guhimbaza Imana, imibiri yacu niyo kugaragaza ubushobozi n'ububasha bw'Imana. Imibiri yacu, amina, haleluya, ni urugingo rwa Kristo. Niyo mpamvu Imana yaduhaye uyu mubiri ngo ube intwaro yo kurwana no gutsinda urugamba rwa Satani. Sengeye abo bantu bose bakurikira ijambo ryawe, bahishurirwe uyu mugoroba w'uyu munsi wa none, Imana ibashoboze gutahura no gusobanukirwa kugira ngo barushirizeho. Haleluya! Pawulo niko yanditse aravuga ngo mbabaza umubiri wanje iteka, haleluya, kubw'umurimo w'Imana, kubw'imbaraga. Nico gituma ataryamaga, nico gituma yakubiswe, nico gituma yababajwe. Nta kibazo yagize cy'umubiri kubabazwa, kubera ko yakoraga ibyo gukiranuka. Ijambo ry'Imana ridusabira gukora ibyo gukiranuka igihe cyose, kuko turi mu rugamba iteka ryose. Nico gituma dukwiriye gutwara izi ntwaro tukarwana buri gihe cyose. Imana idufashe, Imana iduheze umugisha ku bantu bose bashoboye kumva ijambo ry'Imana. Mwami Yesu Kristo ukore ku mitima yabo, ubugingo bwabo buhinduke. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.